Acara ini disponsori oleh Pemirsa wenten likur subak, saking kewentenang sama sulu likur subak ring Kabupaten Tabanan, sane durung moli hang wantuan operasional, mesumber saking anggaran bantuan keuangan khusus BKK Provinsi Bali. Kewentenang BKK Keijen Bajang Subak Kabian mewah bahasa inucap, untuk suang-suang dasa yuta rupiah. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan Iwayan Sugatra Mausang, pemerintah Provinsi Bali, muali ngicenin anggaran ngelintangin BKK Majangkanan Subak ring warsani mangkin. Wantuan inucap wantah katujuang ring sajroning ngerakse kuentenan Subak ring Bali, rumasuk ring Tabanan. Rau mangkin kauningin durung samian Subak ring Kabupaten Tabanan mulihang BKK. Saking kuentenan sama ululikur Subak, wau 300 sangang dasa sia subak sani sampun molihang alokasi BKK raris malih sia likur kewentenan subak durung nerima alokasi BKK inucap nanging pai ketandani durung uning pamidabdab nyani santukan panglimbakan BKK punike wantah pinake wenang saking provinsi raris kabupaten wantah ngwantu antuk ngusulang manut dane kewentenan sia likur subak punike minabang kantun nyantosang verifikasi tur penetapan saking provinsi mangdeside nyairang dana BKK ring pemargi verifikasi kelaksanayang antuk makatah pahan silit tunggil nyane pengalihan status saking subak basah dados subak abian santukan kanan irike kakirangan toyo selami puniki indik panglimbakan BKK durung nanin ngarepin pikobet santukan kuentenan subak ring daerah awig-awig nyane sampun jangkep bisnis Bali nguningayang.